Shetani haogopi eti mimi nasali Calvary Assemblies. What is Calvary kwa shetani? Shetani anaogopa mtu anayejua kweli, maana anajua kweli inamweka huru. Shetani haogopi Assemblies yangu. Shetani haogopi IGT. Shetani anaogopa jina la Yesu Kristo. Na leo tutatumia jina la Yesu Kristo. Sijui kama naongea na mtu hapa. Tutatumia jina la Yesu Kristo aliye hai. Jina lililo juu ya kila jina. Jina lililo juu ya kila ugonjwa. Sikia nikwambie, kila kilicho na jina kinaweza kusikia. Natamani niwe na shahidi mmoja hapa. Nasema chochote kilicho na jina kinaweza kusikia. Kama kina